cái dinh thầu cái máy Sitafil Khan hay hianin cái máy cái phi giàu lệ cha cái morning routine riêng à cho nên tùy vật tùy ba ngày tùy đến mấy cái tiết tục là thân chứ cái vốn khan nên tham mình tùy hand splash chứ kha hết cả vốn vốn tình huống tôi khan nên mình bộ về chuyện nó cho bạn toàn riêng à cho đang tùy ba ngày cái phi chuyện này chọn toner khá cảm ơn lại đơn đi riêng ở phía chọn cần máy ra nào hắn là mồm ta Korean hawa chọn tùy đúng không thì anh tự chỉnh ta Korean hawa chọn nên tùy anh đúng không ta chân cho zana anh thil man kha product chhabik cái này kha khanin face wash ti vel kha ngai lawan tia chu be khat ka follow ve ma segin ka du tu la han chu kamai mum deu he kan leng hanen la phei tur chon enge skin care te han follow le makeup te han phei chon mai ati mum check thine chu ma chon ka do wa la chu ban chon face wash kha khan ka phi ta zo ka chu ban chon toner hi apun mo lu tu ka ni mai cái phi rồi tôi nuôi tôi là cái sụp xoát cái khăn cô không bận gì không riêng là mà chọn serum kha vitamin C kha cầm mang là ba chân chú mai te alo enge khóa te alo luma mai te alo mom do ba ka i lawin protect te ngai lockdown ni na chungin hei hini kuma ka man kha kala mang zo la ba hei ne Korean skincare chu a quantity hi atam ka ti to kha kan mang rai thai em ni hei ni kuma po video call an siam to kha zinga ka mang tlang pu chinta hai kitchen ve hi alo mane chon hei ni kuma ka soi ang khanin i hi traffic ka ti ni pui tak lai chon kamal hi atimom chek chuna tigan June July vel mo chuni ma chon hei hi kaman zo man ka bai sai moisturizer angai Cetaphil kha kamang le ni zana ka man kha tambak la yan hai he moisturizer hi angai tam siraba kabuni na ngai khop maya ka du khop maya a taulo plom chu ani lawa a quantity hi enza size 100 ml ania a price hi jali le cheng somania discount line ka lein ka sha hemi nen khani combo in discount ni enza ching ka le ka sha to la atop na poem sunscreen tun la ya ka man chu hei hi nya wow skin science nya hei hi an launch na ala re lawa thani khat liam ta mai khanin ka sha an sunscreen athar nya wow skin science how yan tun la ya thil shampoo te conditioner te khatyang khan an ron siama an mani hi an company hi an chavere ka pa hei hi sunscreen hi SPF an mani ina hei ron jai ve to ram ron thonya acha katya chu van chon ka skincare routine na tunang la ya morning a katla sunscreen na mang achan chu hei hi matte finish ta ama hi ameta ni puilai phei chon sunscreen oily de phei chu bun te alo ti mom zual ta chu van chon hemi skin science how sunscreen te hi acha katya ameta chon ama hi SPF 55 ania hetan ron zyada ne han very high broad spectrum UVA and UVB protection atya chon 55 SPF 55 ania all skin types nia skin pen mang the ta ke ma hi dry skin kani
dry skin po nila ni pulai chuan ka bun chu amum ve thau ta chu ban chuan in hei matte finish ang kha chu ka do ve thau ta no parabens no silicones no mineral oil in tia chuan adang po ku chi ni ajat la sin tu ka char thelo tala hian chuan natural sun blocker seta dermatologically tested in tiboka raspberry extract avocado oil chuan carrot seed extract an tiboka atlai manga siam ani chu hei hi kamang lo ani tun la ya hei ka sunscreen man chu tak sabun pu ya po man theiboka maya chau kherangai lawa ama hi avara hei a finish ameta absorb ma abuna lut ma a lotus herbal kha kamang cha china tuna hei hi meron thona wang khanin kalau chayanga kadu chuan ka sans ka ruchina kalau telang ka ta anmani bula po chuan kalau chai he ka try ni exam ka try ta ka hi thona chang khan ka try venal ta chu ban chuan acha ka ta tuna han ka morning ruchina ka te lani chu sunscreen hi apoi mo khop me ya tuna po lockdown ne ina ko chung ko in alasa ka morning routine lasa kan sunscreen hi han ka tinge nge chhin ne kuni ko lip gloss hi chu zinga chuna okte zinga le zana ta jab ko ne hai potlem ole kaka morning routine haute zinga ka thoa ama saberin ka thoa chan ka soi to angkan tuilum no khat ka in phota tuilum pep chuan ha ka brush to tunam yang hawi ka follow ani kaka morning routine chu ani